thiam na changkang zen le thil mu chwa thar ten kanin cheina fashion na satakin athak danglam chhome ka hak mai theya siam technology data automation le laboratory achanga until siam chwa ten kan malam huna mi puite thomno hak tur na satakin angong don ani tuna hian in thak danglam na mumal tak kan mu chho tan me ka om tinwam lo the khopani ma se fashion malam huna tan chuan aphur om to khop mai ti in fashion expert pakhat chuan asoyani malam huna kan thomno hak tur kan soima in channel le subscribe lo ti khan khonga yin min lo subscribe ve keula notification bell kha metin ola khan i met le keu donya future fashion malam huna kan in cheina tur lakai na le puan thuina an mu chwa atang to khan thiamna technology hian in cheina lama maswan na lian tham tak athen to thina industrial revolution chang khan khol mangin voi khata tam tham tak takin an siam chuak theita ni kumsang kan sakwa somruk chhawela puan than siam chwa chop alar chhawle a fashion a po kongthar aron honga tun thlengin thiamna thar new technology sin kan lo swang to phak bakin fashion lama kongthar aron honbel zel bokani self-styled fashion scientist Dr. Amanda Parks hi fashion industry a thil thar mu chwa lama ama shwai tu ani a FD Labs a ho tu ani a venture capital farm ni in fashion tech lama bultan thar startups te tlachemai tur poisa manga domkang thin tu anni fashion malam hun tur chu thil material siam chwa thar shang in cho polani ti in Amanda hian soi heng company thar startups te hian laboratory achangin mannon le thei renewable materials siam chwa tumin anin tlan siak meka chung zinga entir na pakhat chu bold threads te hi anni a anlepa maimo matangin silk an siam chuak ve ani silk te hi pangang kokun sachanga lak chwa ni tang puyen silk worms ti a shat an thina ma se bold threads te hi heng panganga hian anin ngat velova an silk te hi test tube sachangin an siam chuak ani maimo matangin an DNA an la chuaka maimo min silk an siam chwa thin na lai DNA chau an la chuak thin chu microorganisms sa chantirin yes an tel le thina zubil nen ate khin theyang yes an tela ti chuan na lo puama silk protein aron siam chuak thin ti in Dr. Amanda hian asoini biofabricated materials hian ramsa le rannung la siam chuak tura kan mamo na ati baba tin la emo puan than siam chwa nan anrin tak zokin na satakin awal sam zok bokani hetianga siam chwa hi du chuan a aya chak zokin akal pui theya laboratory a boruak du thu sam noya du zan zat a siam chwa theyani heti lai hian company dangin savun thakna an lo siam chuak ve mek bok ramsa le ran savun manglovin scientist te hian la khui thei na le pa mushroom achangin savun angtak biofabricated material an siam chuak ani entir na pakhat chu mycelium based leather hi ania pazung root structure hi siam chopin laboratory a an tau chop tir theya natural fibers avekani puan than le la siam chuak turin tun malama kan man thin te kalsanin thiamna sang tak mangin top chin nei lovin kanin cheina tura kan mamo te kan la siam chuak thei ngei dona chu chuan khovel puma kanin cheina thlengin ala thak danglam donani fashion le technology in build bom hian kan thom no hak chau ni lo a in build tu mishing nundan phung ngei po hi min na thak danglam thei donani mind company te hi kan taksa che dan zong lo chin chia vek thei tu thom no hak tur siam chuak tu ani a keine chuan textile computing ti in kan soya midang te chuan smart fabric ti in an soi ve bok hi omdan che dan zong data lo la khom vek thei tu puan ti na animai ti in mainda an how tu pa CEO Tony Chehin chuan asoyani he smart fabric hi technology ne na in kop thom no hak tur lama mashwai tu ani a lazai te hi electronic sensors nen thunzom ani a ti chuan mishing taksa atangin data al khom thei ani hei hi mi pa boxer ani a akonga le ataka sensor te hi imu theyang reilo te chungin hei hian ECG taksa temperature I chet dan I thok dan zong athon chuak transmit theyani ti in toni hian asoyani thomno inbel tu shisel na le fitness low end dik thei thomno siam chuak tur hian mind hian mi chi shang tun malama na la thok ho ngai lote an khoma advanced research engineers le scientists shang nanoscale technology thlenga thiam tak electrical engineers mechatronic engineers software engineers AI lam thiam te anni a chung mi thiam te chu fashion designer le pattern makers nen in motirin an tho ho tir chinani smart fabric hian aleitu consumer le an thom no hak in kara in zomna na satakin athak danglam donani technology hian in thak danglam mek na satakin ti chakma se
fashion industry te hian an ma ni dor tu consumer te du dan ang takin asiam chuak zung zung theidonem hei hi zona lian tak om theiani Francisca Maston hi WGSN Covela Fashion Forecasting Agency lian bera head of retail ani a tuna hian in thak danglamna mumal tak kan mu chawtan meka om tinuam lo thei khopani ma se fashion malam hunatan swan aphur om to khop mai ti in a soyani helaya thokte hian an data la khomsa lian takatangin political social le environmental angzongin an thlir kwala nakina in china lar tur an lo ring lok chin thina kumga kalta a fashion industry in thak danglamdan an thlir kwala tun malama thil kan leidan le tuna kan thil leidan an khai khin thin technology hian consumer te du thlanna na satakina ti danglama in china design le siam chwa po athak danglamna sa hle a tunlai thiamna mil zela kal thei turin fashion industry po in technology lam a khoyani tuna hian chiang takin digital revolution thleng meka kan oma AI machine learning le data lian taka changin heng thiamna thar new technologies te hi engtin nge omzene yen kan siam theyang industry angzongin le consumer angpo in ani thomai ti in Francesca hian asoyani machine learning hi AI peng zinga pakhatani a data anei sa atangin a inzira a aya thazoka siam chuak thei turin program ni lawma se ama token a aya thazok a siam chuak theiani machine learning hi tuna chuan fashion lar tur lo ring lok tu fashion forecasting a mun poimo ber achang to a data in thak danglam ring kara a thaber tur azong chuak na chinani biotechnology achanga aleitu tur in thak danglam dan thlengin hetianga lorin dik chat thei hi tuna chuan thiam thil art ani to lo science ani to zo Gucci Chanel Topshop Primark le thomno hak tur siam chuak tu tamzok te hi tuna chuan an thomno siam chhuak tura fashion forecaster te rin lok dana anin ngatna sa hle to a cognitive computing hian mishing ten anti ve theilo thil kalphong pattern azuk shachat theiani khovel puma data lian thamtak social media achanga political polls thlengin akhai khom thiama chutatang chuan enghinge nala enghinge na lauti diktakin ashachat chat theiani WGSN Covela Fashion Forecaster lian ber hian AI le anlo ti thindan an mangkop to a hei hian in china lar tur an lo rin lok thinna a ti swal theina chance 50% zetin ati temani hetianga ti swal pal hi apoi theile china thomno zwar tu lian tak H&M te hian thomno sha lo dollar billion 4.3 lai an nei thu an soyani technology hian fashion industry rin tlak zoka achwa meka machine learning AI technique chikhat mang hian trul lava thom na siam chwa vak atitlem dona fashion in environment na ngonga nei po atitlem dona ni fashion retailer 75% te chuan AI hi man changkai an tum thu an soya ma se technology lama million umzui tum hi a hau tak khopang Amazon chuan Covela AI fashion designer masaber tur an siam meka thalak shang le in china lar meka changin data ala khomin azir chianga chutatang chuan design thar asiam chuak thin dona ni Japanese company Zozo te hian taksate na body measurement suit an phau chhuaka he suit hi taksa mil cha che in afan theiani ti chuan phone application in he suit achin chhana marker te hi achhar theya ti chuan ni taksa pian mang 3D model asiam chhuak donani hemin huwa hian I hak tok cha thomno Zozo ten anzor chwa zingami online in itsa anga reilo te a hak chin po ngai velo I hak tok chiang sa I ina anon deliver mai donani London-based company pakhat Cute Circuit te hi technology le fashion kalkop tier 2 zinga pakhat anni a an thomna siam chwa kinetic jazz hian thomno le a hatu mood atilang theya ache dana zirin rong chi shangin a phezek zek theyani in kwa hlut zia kan shevek ome mi ati hadamin thinrim na le stress laka po min chok jang khai thei china masia boy thak na lai ber chu mun pakhata omdun lo chuan a in kwa thei si lo hi ani Cute Circuit te hian in kwa kor hak shirt anti mai an siam chhuaka khoi muna po omla I thomno hak lai kha I kwa anga chu I kwa danang chia kha signal thon chhuakin I kwa du dan I kwa angin alo feel thei donani he hak shirt mang hian bengong ten music an lo feel thei boka gamer te an game khel muta a chen tira lam thiam te po in an lam na music a an chen bik thu an soyani tin M-dress a hian sim card abwa theya I phone ken ngai levin khoi huna po call lidong theya I du I call thebok t-shirt OS hian iPhone mang tu te apps mangin music play thalak le text en thalak theibokin I du I share theibokani internet nen thunzom ni in tunlaya imamo ang I korha ka changin I ti thei vek tu ani
ole du tok le phot mayang o keini rama hian engti khuna nge heng kan thil soi te hi a then ve don kan chabik lova basin nen lo thlir phot mayang I malam hun future eng in zena nge omse idu comment lama lo soi vela I chande dan sha thekna turin I share ke don ya